I'm recovering to become a man who will be able to fight, to do things. Kuma wiyathi wa ciama nyingi wambiririe ithurano-ini cia mwaka wa 1992 gitaru kia Mount Kenya no rio kionekanire guikia kura na mugayukano uria warehetwo ni ucindani gatagati ka Mutigaire Mwai Kibaki na Kenneth Matiba, na njatukano ino yacungiririe president wa hindi iyo Daniel Moi guthamaka ringi. Ithurano-ini cingi ciothe iria cirumirire namba nene ya aikia a kura makoretwo magikia kura mari hamwe, na kugayukania kirema gukoretwo ari undu muritu muno, kuona ona thengia wa gukorwo na maoni matiganite namba nene yakinya guthura president yaragia na mugambo umwe. Ona thengia wa gukorwo gicigo kia Mount Kenya irathiro nikio kiri na gitura kia munini wa president mahinda kwa mahinda. Minister wa uruti wira wa muingi Joyfrey Ruku akoretwo muharini wa mbere akiuga kirima gibatie kugayukanio keri. Nona kuri uguo ikinya riri ria Ruku rigitungio uregani munene ni munini wa president Professor Kithure Kindiki akiuga kirima gitikugayukanio na giguikara kiri kindu kimwe, undu uria mwandiki mukaru wa ministry ya hinya wa kuhuthika Alex Wachira akoretwo akihinyiriria. Kuna watu wengine pale wanaosema sijui tugawanye, sijui sehemu hii, sijui sehemu nyingine ya Kenya, sijui sehemu hii iende huko. Mimi nataka nirudie nikiwa hapa Yata Masako, Kenya ni moja. Kigayukanio ri gitingiko gikiega tandu one ni gikwaga bargaining power thiini wa thirikari in whichever formation ni gikwaga bargaining power, na gikoretwo na bargaining power ni undu wa kudeliver votes iri hamwe. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua akiuga mito ino ya kwahurania kirima iratindikwo ni president William Ruto niguo kugayania kura cia kirima. Whatever it is worth, Professor, there you are right. Because the only way Ruto can come back as president is only if the mountain vote is divided. Ni ndeto irarakite atongoria matiganite kuma kaunti ya Nyeri kuria mubunge wa Mathira na atongoria angi mareganite na Ruku makiuga urumwe wa kirima niguo hinya wao. Tungiganyuka na tugekunengera William Ruto kura haha ithondekwo thirikari tutariho ni tuko tuonete nduriri ici ingi ati kirima Kenya no yatho itai na kirima. That is the biggest challenge. Tukwenda turore andu a kirima gutigathondekwo thirikari tutari hau gatagati, tondu kungithondekwo thirikari tutari na kura citu tutari hau gatagati ni tuonie nduriri ici ingi ati no ihote gwathana tutari ho. Kirima maikale manyitanite, andu a Mount Kenya maikale me hamwe manyitanite me kindu kimwe, tondu ithu tukorwo twi kindu kimwe na tutikagayukane. Akorwo tuga support mutongoria uria tuga support tukamusupport twi hamwe. Akorwo ni tukanyitirira William Ruto tukamunyitirira twi hamwe, na onake Ruku aririkane ari hau gite-ini ni undu wa kura iria ciaumire kirima ti iria ciaumire kwao Embu. Koguo amenye ithue turi kirima tuguikara turi kindu kimwe na turiciraga turi kindu kimwe thutha wa Rigathi wa Gachagua. Uteti wa kugayukania kirima ukirikana kwagagia kirima na gukiagithia hinya wa gutuma kiage uge hari guikara metha-ini ya kugairwo keki ya bururi. Mundu wothe wina miario kana hieko kana mehiria ma kugayania kirima ucio metho ya kirima. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo.